Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov ima status eko škole više od 20 godina. Smještena je na 4 lokacije: Veprinac, Opatija, Volosko i Ičići. Čija su nam početna slova i bila inspiracija za zadrugu Vivo, osnovanu 2021. godine? Vivo u prijevodu znači živo, a to najbolje dočarava poletnost učiteljica i učenika u ostvarivanju aktivnosti. Mi smo učenici 5. A razreda. uključeni u izvannastavnu aktivnost Dragocjena plastika. Cilj nam je navesti na promišljanje o vlastitim stavovima I ponašanjima, te potaknuti zajednicu na aktivnije odvajanje otpada te promišljanje o onome što kupujemo, te što i gdje bacamo. Naš proizvod osmišljen je po principu Zero Waste filozofije, što znači da je otpad koji se stvara sveden na minimum. Čaj Vivo nosi potpis naše škole. On je RKJ, razuman, kreativan i jednostavan. Razuman jer smo koristili ono što nam je priroda dala, riznicu zdravlja. Kreativan jer smo upotrijebili našu maštu da ga upakiramo i jednostavan jer ne stvara otpad. Bilo je potrebno primijetiti da maslinu treba orezati. Stručnjaci i učenici primili su se posla i orezali grane. Mnogi učenici priključili su se akciji odvajanja listova masline od grančica. Listove smo zatim oprali i ostavili na sušenju 2 do 3 tjedna. Pripremili smo materijal za pakiranje suhih listića. Izrezani materijal šivao se u vrećice od tanke tkanine, dimenzije 50x24. Vrijedne učiteljice i učenici 2. razreda šivali su i gornje vrećice od pak papira. Pravokutnik na gornjoj vrećici rezali smo škarama. Učenice su crtale maslinove grančice s 9 listića. Koristili smo samo zeleni i smeđi flomaster. Listove smo čistili od zaostalih grančica, te pregledavali i vagali. Pakirali smo listiće od 25 do 30 grama u pripremljene vrećice. Kako bi se listići u potpunosti zaštitili, zatvarali smo ih šivanjem. Umetali smo jastučiće od čaja u papirnatu vrećicu. Pripremali smo upute za pripremu čaja, njegove osnovne karakteristike, te ih rezali u obliku listova. Uslijedilo je bušenje papira te provlačenje vrpce. Zajedno s deklaracijom proizvoda svezala se mašna ukrasnim trakicama. Nakon što se čaj potroši, donja vrećica od tkanine može se ponovno upotrijebiti. Za pohranu nekog drugog sušanog bilja, na primjer lavande. Te se ista zaveže dobivenom vrpcom. Dok se iskorišteni listići i papiri mogu jednostavno kompostirati. Ovaj projekt ima i humanitarnu notu. Dio čaja zbog ljekovitih svojstava donirao se domu za starije osobe Volosko.